Therefore, I too much GH. Now, I'm NC incident I see here on the 12th of July 2026. Now, a NPP constituency executive election, a courso, a war Ashanti region, maybe I afraid her if you just a tree. Now, about one a coursono, and I near bury my Okatakyire Afrifa, a copium wo. Now, I'm copium wo hono, mobuni pa, a boa mobuni ye, a bisa say, then why ya. Yet me abonesa na bebre na betwe madwen ebi se ode ye macho men edi na chiko ho ebi nso se okita weapons a pose threat and nso no e ma amonsom to to share ne so a amobu ni ye pa so no kra ne se ensema nkofo ka we nyina no emu bie nu a eye no kre ono ankasa no wabekasa e wo emra ye frɛ no e wo Lawson TV wabeka ensem bebre a or say a court injunction po and uncle or the alcohol and no action no a prophet Roja and so ebe kasa bebre say we who say as a will be a betale no and then so obe kasa e fa ho ni nyina no wama anu emuaye e wo Lawson TV yenko tie no embra. Listen to the former president or friend John Dramani Mama. Now share cells. Now share cells, yes. Not counterback. Not counterback cells. And yes, will be say. Okay, let's find out. On that day, what happened? DNC here, G. I mean, and common there, a chassis, no. I'm saying, one of you didn't come off behind the scenes. Ye boom, that's all ye say. MPP party in Yedo. Now, MPP party in this word, they share ba war ye no. Internal reorganization. Now, say internal reorganization. I know me say, ye bet 2 polling station, aba. The Afrifa ya koto coordinator. The Afrifa coordinator no ya koto constituency. Na constituency near the Abebo region, ama region they are called national. Ye nyina de ani de akire. De enti ana ma fe mani se tanka senior wo sama in the town phone show de mani de akire ne se be predua so. Ye se ehunu bi penti. Yeah. Member of parliament ho na nakuya dadaba. Won ne papa na nakwasi buadu. Ni agye constituency no ahye ebotomu o. Kwame. Ye ntoaba woka ye hwe anim na wani munye fa ye yu afrim wo no se ye ma anya delegate ni ayu emfie nan bia ye koto abase ye hye party ni fufura na nakwasi buadu free agrekens ma no watuhwi no aba agona no watuhwi no aba wiamu ase oba wa meburu wo mu nnua wode ahunahuna ye pa bia soma ndem mu amuhunu bi ye pa bia somo ni achi bigum. Let me hear them say Debbie. This time the party no abo opposition there. You better find the ways and means a united by internal reorganization no na party no ya kono. Na mi amena na maybe siba ye wo babeje akonwa na said the party ni si tihwe nachi every 41,694 aye de share nsa. Ebedu 33,000 ne ya me no wo kan. Amen this year increase from 10,000 to 15,000. No more moving from 19% to 30% in the constituency. No, after the Ebema party no ya kono. Eti ya di di akire. Na nakwasi buadu so ya ntoaba gentleman's agreements. That time kwana me US. Ana mo se mo ntoaba na all the executives no. Say Kennedy mo, say Nana mo, say Akwaboa mo ne adumansa mo ne ade de mo nyi o mo mfrim. Mo be mo ma wo. Me obi anka mesuru. Say if it's a one na this how the yabo mu eko wini election 3 years ago. But me say what mo MPP for? It's a much gentleman's agreement see anko control so aba na mo ba mo transfer your adwuma. No problem. No problem. Yanko yanim. Ye wie ya no MPP for the 22 bia be kan ho say polling station they say ye increasing from 5 to 7. Yeah. Now 5 to 7 no. And also mo say mo nto aba. Na mo ba ma polling station executives no. Womo te police station omo wo no besuni ade no womo na betwusu mo amunyi nipa womo nipa if so womo nanim nipa ye adwuma wo the various ade nso ke hu if say maybe see wono ne nkrofo na ewo mu no omo nso ne kotwusu nam se nya hwe womo ye MPP fo nti yenye ne sa enya wote ase o ade sa asam ne de wo no ye de obi abom ne to ho na ade betu no nti se menuma banam sikadachi me do be koma yanka kutwa atia tipa ya no pa ya nkusi hwe efisi ma paracetamol kura uti mi kutwa na fe yete wo kwame na kansa buadu say wono no MC former MC of aye mampon
na akwasi board so won pene so ba behwe so wa bra national appointing say ombra mehwe say internal reorganization so won peno na wo pe one Dr. Samuel Afriye na doctor no edu ba bi na nipa no kobo doctor no oba na adwene no ntimi nyuso a na wo dwene ho say ne doctor no obo ne say kwame say doctor wa ba behwe abaso na oba ye no constituency ye executives no omo coordinators na atrase ana omo ye nhyehyeye say kwame ye ni say munyina magiatum chairman Anyas a ye acting chairman eti wo magiatum Kofi Frimpong bi a ho ye so ye research officer munyina magiatum afa ye the forms ba ya kwame Dr. Samuel Afriye ne ayi ya say wuntumi andi wo makoto forms no agu ba bi ye fa nya adwuma edu bra wo mo be ye data inputting kwame ana wo mo ye se mo fa forms ne mra naja ye mo akiri nhwese de ye de ma wo Dr. Samuel Afriye no de ko eno anu no ansa ne ye bagu computer so create album Dr. Samuel Afriye de ne o de china ene o china forms bi ama afa edu ba bi a wo wa ne se kwamtanku anya a message so ye delegate na Franco de ye yi na frim we nte eduabo bi ekokọ so mrante ne bi ani breye se papa no oba constituency obekire wo mu nuabro and every 4 years build nuabebro wo mu kun wo wa kum bebre nuabro no kum bebre ana mrante ne bi so se wo no obepe tumi ama oba na nakua dada badia wodi nuabro na ba ne yenso delegate ye hyemu anya hwenke benya takusempo bi kadachie ba uyi ya frim dia bebru nua no muso buru ne nua bi na kwame wo wa yayi ye kohwe na chese o the executives no omugitum so omunyi no omfo msa omayi bebre wo yahwe animu a wo no ho nyefe yahwe animu abeto makadachie na anu yehunu se on katagije eti wo kura yayi yes fundamental human right no guaranteed in the constitution says be obi political right under article 12 obi political right under article 3 ni nyina no constitution ni makwan say make Afrifa sem kofa forms na si and disqualify me kofa forms na so obi an contest me a MPP se wontimi nyini mfrim na na gwasi bodu se da obi yi omu nyina mfrim Franco afa new ones ni e de be kan ho no so no ono ana akotena dem wone ne ba no na Kofi Frimpong bi o research officer ana omo de IT fo no akɔhye school bi mu wo afama so wo ba bi ana ye bogum wo ye fa wo abusua wo maame wo na na onua ho ahwane ye bogum ye duru kra kroma ne ye wa free say ni anya ne sa ana ja wo mo ye no Frank Adumensa tworo petition ekoma constituency steering committee wo mo ye budin ema acting chairman Anyas wo hwe na nioma na ekoso na ni enyan kwame it wonu angasa fa pen ne paper acting chairman yo etworo krata bre chairman wuntumi ne nasefo origin say ade no ye no constituency wo no nya sa na yesi enya no ekire kura yesa akohwe ya omuso ye koto coordinators aba ne yesi coordinators aba de party ne se moye ayi album wia ana ye hwe album ne so de koto coordinators ye nya album wo mo ba ya na yesi ye frɛ will be research officer Kofi Frimpong what the papers bi ahyehyɛ ne motuom a pictures tetare so asese nipa egu ka mu abenti yehwe animu a coordinators ne ko anya sɛ omo otu ne nyina o yehwe animu a wo asma jamase yehwe animu apekate asem eti yaba ne abodi Franco wo bra obatubi wo nso bra obatubi album ni ho ni ato yesi yatu asma wo nya coordinator bio wo mudru krakrum ana Chairman Anyas mumfa album rani mfanto wo mse album ni wana Chairman Anyas album ni ho na se mudi we na ye dia ya nya ne santi ya ntoa ba bia ye twam oh nana kansa bodu se mumfa phone ma ayi ye friend say akwai ayi Samson Nyako wo efiri na ko nya coordinator bio ma yiwu me de atamu ako aye coordinator ye wie ya ayi Frank Jemensa ho wo bipua south to say east ayi west Frank Jemensa so won pene me ntoa ba ono so ya yiwu jesi ya di phone kotua Frank Jemensa no ama ni bunkotoje pa Mavis nkansa boadu achew se free na ko onpa na chibio asan the national as coordinator. What kind of a year violation of human rights is this? Yedru Adumensa ho na Adumensa say yanto me so abantie ya o se okura the party ni call eye court nti ma yiwa free party nim nam say na yakeka funu ni akeka madampan ya sha ase ani ade papa yi for last 4 years
abrante bi wo ho omo friend Patrick Amankona one no be chairman of the constituency adi papa is wa disqualify no nanim wo ba ye no wono ne ba ne MP no na party no asa amana ye chairman of patrons am say na no mo kan krata akra edi na yi no ye chairman of patrons ana MP no nana aye na wiamu ase hene wono nso ye chairman of council of elders ana DCE our former MC Replies ono so papa no opena asem ni ade na akọ eye vetia obekwa akoto na nankansa buadu ho obekwa akoto na wiamu ase hene no akoto MC na ko fifiri mpon de ono ne krama bi odada no ani ade no omu nyina ate so ediso mpo wasem no hwe na onto aba ma bibisa osema disqualify what disqualify na no abrantie no call court wo court si ya kasei kwame wasi hansa wo the chairmanship ne de no court de ya yenya no nto last 4 years asem na make yo yenya no nto ne nto de aka ni nyina anwie ne ato wi a ya ba chairman na court ni rule a no aba afi wo nyina to awie wo mo dan wo mani akọ ayi Canada mu dan wo mani apie no ano na nankansa bodu abọ na ni a kire yi si ne so wo mpagya me wo fa chairman dan skonsa so ye on post chairman ampani ampa pagya dan skonsa e ma me wo fa dan sko di chairman for 4 years wa bra ya nto no so aba nam se there be se me jaba pay ma said your year last 4 years ampa wo de ko MPP for agi tuma ya mo akiro no mo nim do de year chairman mankona sa chairman ya would disqualify no okọ court na court say bibi nti am so delay ni ho ahwan 25,000 ma court eno no wonya court bailiff wonya court administrator this year nso oba so oba chairman bi ana kan sa boadu te veteran no so pro ne fugum kwasi boadu pro ne fugum sa so wa disqualify no adan ya okọ court ka so 25,000 ma court no antua am say eh am a review committee a national setting ayi lawyer Shadrack lawyer ayi Adumapia any wo mo maka wo so omo ye no mse na this is not grounded in law wasi there be mo report no come there be nwu MPP letterhead so to anyintum jabranti an man wo ma ne nyebie timi hwe din na mse mi ja papa yi no ye de wo ye no a emwa ejampani ampa yakọ court yakọji interim injunction and ya file interlocutory injunction as serving on the party motion of notice na ne be hear the case on the 9th before the 12 no and yes ye nyina no yenko ma party no steering committee mu nyina mo kai bi chairman mute sign krata say if just a chere is for monsam no de da court papa no ne ho anwan ne yam o ma anta appearance ma party no so anta appearance enti munyai ne edi court asem no ya ba beto oh nana kwasi boadu o ya me ba no so wompene da on be me ato national rep baye Mamponte MC former MC Opoku Agyeman twro krata ma eye isi ho say isi national no ye ne internal reorganization osi yenyae abane to no obeba no oba behwe ni later isi ni so na akwasi board so ontonto obeto police pani ho ye frɛ no wo supoku wo ye frakadam police mi hu bi wiasada na ntia na ye yakɔje court injunction police me be Sunday wo 2 weeks before ya the court injunction in the party ni release nyina Sunday na me frɛ wo se commander ade na omso mo be ye na ye illegality nti wo gitumu a enye yie kwame mia me se simu pampan na ade na yesi ye beto wo ho yesi ye beto ntanod ma se ade chine na kansa bodu da so da ye no ye o se da bi yenkoto na gona community center wo hwe ana katachie be fa community center o so go yo so yenkoto ni wiamu ase chese wa ye no ho kanka bi o obia ntimi nya kwasi bodu hwe wo constituency ni ana me de court injunction abrewu police wo se dia me de send wo social media ndia wo mpe no me de hard copy abrewu afia de hard copy ba no otisi ni tirim we no de ye hunu bi wo social media na se ye fa social media nya na me se hunu bi social media me am de bi asend na se hard copy na wo pa hard copy nso me de abaje ti me hwe ye na chese still no wa police in the wa tom from agona to Mampong wo bia na nkansa bodu kasa final am say there be fundamental human right there aye kura court nkrata yam pene ma obi mu court no animtia nemu na animtia chena kwame enti aja ye hwe ya kwasia ayimeme na dom ye so mbeto no mugya no mde ko kwasia da kwasia da ya sori anopa ne yesi ye de ye ko police station wo na matise nkrofo ye se wo ko serve injunction no na wo ye bailiff another bi
bailiff wadi kan ko serve party no deda ana police there wonye party to the case etinye bailiff na serve police yan wa yekura valid injunction no na ese de ko police wo ka che om se yakwaje court eye krata enti umfa ayi ento tabono ento ade no so enti yakwa ho police si wo bu nua agu na sum poku ayi poku owuso se owusu poku yi won ka no kore wo bu nua agu na sum ana isi no so ya frɛ no na amena se hina frɛ no ho aka chen se aba no amokoto no party se munyai isi no so bu nua agu na sum wonim se party no lock wo mu free platforms so because se no mo mpese o meto aba na kwasi boadu de ne nsa ema Kofi Frimpong de ne nsa ne pen ne paper ana tworo album a ye de koto aba na no se 92% no ya de nsa ana tworo ye when you so album no there be party no se munyanti platform na so mo print album no free ya lock o mo free so constituency no any access to the platform again. Now when you access and still what the pictures tetare paper so ekwo na mo mko to bie no nipa ba ko yetumi frɛ no abeto miensan nan kora de ose wonya 92% nti yenya amane nko no okay kwa mesia ye ni anopa ye sɔre ye ne yenya nti ye se police fo mo de o ma begu acha Afghanistan na we de nwuramura katachi ese police fo gu ho o mu ngu ho de ye be ya ne se de nkrata e be kyerɛ mo se ade we ne mo ye a enye yi apani ampa me ne memrantie sɔre ye se mo mienko ne enkoye ne enya ntie so mo so mu du o mbahwe yi eti meme kona na mdi kan ka kyerɛ mrante ne se ye koyi ye behwe me ankasa ye besa so intel oh of course na say adwuma we there now so these things cannot move me. I will not cower into silence because of a share behwe menti anopa ye sɔre ye kwame me ne mrante duru ho me duru ho papa ne babo bia no ogina mu a wo ye shoot one boy bia no ogina mu kase bia ne mu dududu wo mo friend brother na me ne no adi agro more than 10 years no wagimi kakrenti no wo ba ye no a me duru ho na me bo na chi se me nua no ti me bo na chi oda na chi ja go say no ayo de wagimi dodo de na nam se nya hwe we no me ba ba ye ma dia me duru na me walk straight to me bisin cancer bodu dada ba na mbusa ansa dada we if is a constituency dia asa wonu a wudi MP no dia wontwa futire delegate be shia MP agese dada be shia MP delegate ye pay development agese dada ntimi duru ono ugina ho as MP dia na so me no di nkomo a enye yi if is a dada ne kan asem ewu mu timi busa ne se dada we de enti kwa mbusa ansa dada we ne se na mpesa me walk to na kwasi boadu a oye me nana se adia no awo ye na de confusion beba constituency nim etijai se mi busa ndada when na ye hwese police fo ni free awurade nyame kwa me beka se serious just a matter of the o papa we hin no me cha se mi gina ho na police fo ni di tuo gu fo hey ne tuo ni bi nam wiem bi nam fom bi nam ha Afghanistan ni aboe ho asie na no tachimanfo issue esi ye report we ba ye can say police for kwa den ka moko police station ye mfa tuo nko of course abato ye mfa tuo nko hobio afa nu o mabo ho asie di AK47 mi hu ye ka asem sia ne free reinforcement obi a ma ye hwe ye druwa police for ndi tuo ni a cheme mrantie ni bi ni de etuo ebrim wo mo ama ebi mfi abubu per x-ray report afe me ye na me mrantie bi cover me say wo mo di me movie na mintimi nwane we dey say nya de be hwehwra me say movie back say o mo aye bo o mo ne ye ba baji o mo na ya sa ko me mrantie so mo nya me wo mo ye no mo sa mo a me de me ko akiri kakra to o mo de me ko akiri kakra de mo ya say police ni be friend Tijani ne ha iguni ha Tijani o mampon and I know about hospital say under police one no one say abehwe me so ho na no odwese mankan me do na me Tijani de o ye no de enkosi hwe a distraction. I will not be distracted by your actions. Tijani ba ye was here. I will shoot you. Police no. Me do nyame. Sano kacheo. I will shoot you. How do you me papa. Na me mama ran tell ko nchen say. Wo be shoot a. Say me no ka say manu be sie na wo platform we. Etuo no sa. O shoot bofom. Oh, I tell you. Obi odim Tijani bi omusa no. Me come confront no hospital. Etuo ya no na police fo aka no so be mu ame. No mo de me call car ho say memfro car no and e pick up bi na no ne pick up no na me say offense no me fan fro car no ene de e bi say emra ne say wo chi obi a de ha no be foul no aha he for hire o chi obi a reading the right
kyerɛ no sɛ yɛ gyina wo a mebusa wo de anti na mo kyeme na tuo ma pempem tuo abena tuo na chi no ida bo pempem second one so your friend no say shark say na ya tworo ne ha na esquache no mo ya no say friend shark no no so di tuo na handcuff atwa metini wo sa na so mo sha ase so mo bo me ne ya hwe me akama say de na wo sere me oh adai ezo bo a no mo ye no mo tam me she pick up nim no mo tam ma she pick up last sutro bi a me je ye no eno na me kai pa the tijani ne sa boss asutro oni so tell oh na hwe ya na me sere wo ade ni because asutro ne lande very well the lande na me sha ase se me sere ze wonim de wo ye say ye movie yen anopano na 2 police cars me ne mrantie ne miensa hwi ne aye region na ye movie yen no aye kono na mrantie ne so mu di akira ko hwe ba bia de akonti me driver yi o tu me ka di akire ye dru mampon region wo so mo peba bi di makosi enti na wo mayere me driver na che ne wo mampon police station anim ho no region anim ho no wo mo ye wo so makohu etu aboba yato ni bibi pump action die wo makohu no bi wo ho na me bia makosuku eye student of law na minim say ye free bibi legitimate use of force in a criminal and other offences act in 1960 na minim say so ko gina police fo anim tutu a they are obligated by law so mo be use force e dia tell me oda yes me di tro e ko grounds wo na me di tro ko grounds wo me VAT mo che me mo ansan man ko VAT nim mo che me o grounds wo me na me mrantie nyina eti time be no mo ko hunu tuo aboba e wo me ka mu a mo je ka ni so me no ka se ka no so mo tu ko ye de yo o mo de nya accident maka na ni mo nyina asa e wo na no de be kan wasem later na me no ka se omo chi wono so no omo loko no obi a driving a car omo loko no so omo hutu aboba ye wi an ye driving me straight to yesi efre kurubi asem kwame ne ko loko mu asem police station e de me she inside there na omo duru ho no police woni hunu moja na e pram no omo yeso omo de me call hospital na ya address kuro na msi mu nipa bonefo kwasi boadu atomu nyina from ha to Mampong me mamo kwa mo obi de ne saka me ahwe ya de pane bonni bi kura wo me ama na mse da bi ende me resiste na no kura mo de me ko mo famrante ne kan wo mse da mo famrante ne kan na mse okay to mo de me ko duro hospital me resiste no mse adem be hye mu loko me from an upper 8 no to a wia 1 no water no food still na moja no e drain na de anti amata de na me dane is na me sha santuma jesi yeah ya che me no na no mu hunu the intensity of blood na anyuna free me tiri magu me ho ti na me dane atade na ni because na atade na de yo na me dane ani original crime officer wo mo friend apia kusi wono so wo ba ya where is the prisoner around one am semasa nke kan sem hunu court to be any wa ashem sem ye prisoner don't even call me now a prison order no ya no se memra tworo me statement na me se me ba ye me mfre obia ni mabia me hye me lawyer sentre me kan so tworo statement eno so se ma no orden na me yetu no etie ne yesa lock me another 1 hour ebo be tu mu wo kotere mu ho omo si nipa boys say ye na me mrantie ni bi so hwehwe police station to police station to omo find out say me sha asem omo hu say boys na hunu ba bia me hye na ani asama PID for aba be fame in handcuffs and me call a year back to region it's region when I'm cultural me statement me true statement ni we ya no mo sa call lock me wo a year district police a cells ho the district police cells no obi yes wo be boa nanka omayi mitiri no e wona kakra ni ahwese e betimi address ya kwa me no ka say na about 5 kobo 6 no water no food blood has been oozing out since morning. Why you even dehydrated? Na my dehydrated and many sublimity for na menye gidi bia. Of course. Omonde me ba district one sana me be hunu se me mrantia train na ye che wo mo anopa no. E ho ne ye de wo mo be hye. Ti nyame ncha de nipa ni yi mitiri wo kakra ma me a ye hu the intensity of cut no aba no. Ansa na regional crime officer pia kusi ye mo hye no. Say ye mfa ne nko Mampong government hospital. Etiaja omode me call ye ya doctor ho. That was around what time? Oh, almost 6 o'clock in the evening. Wow. Dr. Jima, Superman, well, you're very fantastic doctor. Or share near no say, hey, maybe pin nam 190/100.
any ade now chinchina apia kusese one for plaster and tare mitiri hona once am fa go cells if say parent for no magye no yesi chinchina esa me da cells nti na doctor ne say bp we dey many pam fan kwanantena teje o monitor me ye den be court 48 hours no aso no ma say that they call wrong court the call wrong court ni say mini jurisdiction na mini jurisdiction ya no mu nkwe mrantie pie ya no masa achi wo mo ede wo ma lock machine ya be ko beba ene say friday ye ko ya nyamencha de judge ne hwe nsem no mde ba say okay mama wo mu be mo sa pie on the 13 edi ubusam say de ne si ya de si ya ne say constituency no eni pentimi nkasa wo ena no papa isi abrante bi o coordinator akwabua wo kan bi na abrante na kan bi ade a chen no akotwa nto ato no so agona police station say abrante ni say ni sika fi ni sika kankan na police ni bi owusu no abeche akwabua ni ade akwabua kokota no patututu ni aremand akwabua 1 month abehye prisons ya ni efa lawyers manko yi akwabua ena no so abraka so kra kurum eno so saa wasi abrante bi adi na tem na no so ama police akwache abrante ni aremand na owia na onu ankasa safa chire se munko kan chire busuafo so mepa chew ni aba grekens ma himfie ebepa na nankasa buadu achew na omobo ma bede da fom wadi o matamu a na nyankwaso mu a wei ade we yede democracy eno na mema sorry se sabio anya hwe no constituency ne wa bakosem kwame wo bai ba ye eye mevisin kansa buadu as wonu na edi MP no na ne ba no kura de ogina na nem keke kwame what do you central new Kumasi? Unim de ekoso your constituency. Just that it doesn't lie in your mouth to say some of these things. Constituency ni free baby, and abedru baby. First time 1992, Mamenka was a constituency, a Victorusu constituency. A one would DMP. Kwame. Constituency here, Urako Jumpi any constituency. Mame from more parent a constituency yet ye can once a week. Now be free baby a year. Agrekens ma wasi chinchina wo free we amwase 6.3 onso we amwase kwame won free ho if so be free baby nkodi ade baby sa na sabi previous wo free we amwase a ede na wodi ade wo eyensema anu wo bebutu constituency no so obi a asem aye kan wo wura kodwo mpiani frɛ ne sɛ gya na mrantie no enye wase da wo mpene wanyaye na adwen so obeto ballot papers wo no na ko print ne ballot papers de ba beto na aba na because the party no cast the party is someone to no ndo beto na wo say wo disqualify will be because wo no court no your man 5,000 also say ni pay ya mu court injunction na me hu ye ka ye chairman of patrons anka asem no ye de pa ni abo anim na fa chairman of patrons no esa asem ye de a ye ba nanim no wo no na edi nsem hu no na akokan so ya ka sese bi owu mu ade na ka me hu ye wo hina oba ye MP MPs do do send on papa chairman of patrons wo MP ebia omudi eye ade no anu wote so na chese ompe ne ba no asemu a kinkon ompe na baza kinkon sa eti muhunu se ye bomani ade a manko wi ade but mami misao afterwards no there's this particular woman who was granting interview virtually everywhere and I was shocked when I listened to her say you walked to the venue with a gun and that it was you who started firing. Okay. Let me say, how? Some about them. The Ebani say, when you interview me, I say, woman, na say woman. Why you know? Menim matisi so we amwase. Na media enipa. Osi na nim onwo gina ho. Kwa no hwe. Sa nioma we nyina no a part of enipa su. Atrotwa e wo ho. Okay. Ababa wa no plain lies. Atro anotwaye. Na santro no me no it doesn't move me. Just that unfortunately na gonna mind him ateki asem no a bit personal. Because utwa trosa it minyaya kemesere nse onkopa na gonna mind match because okọ ne nkonwam nimbi oso bedo no. Not fun personal. Oh yes because ya won kan nya no kure na de tuni kunu so. Na sabi ye be court a ni ageli ni kuna. Wo na wutwa tro e de tuni kunu so. Na nka ne ma enye fatherless because of wo ntronti. Na me call ya no me ye konfa no che na obiri konfo na na anti ana me bo tuo no wie police fo na che me ana tuo no na yirai. What kind of lies is this? Oh chatwa na du ba bi o mo sa akofa papa na chia me bi ana wa hyeche
Abranti bi o grant interview no cheche. O papa ne chia me na penima. One na nam da bia. Ono so eduru ebe o se me mrantia no ne botuo. Ana the prince ya ode asem bebe. Wo busa no se wo se katachie na na boy ana mrantia o se e ho de munya ma police fo no nka ho se. Police report about yanka tuo bi asem bebe a. Wo mo aka so mko hunu pump action. In fact, me wo etuo e wo me kem. Ana me wo tuo e wo me ho. If say me wo license gun amenamwa. When him say me nim wo musuman ne de ombetimi aye nti that day kura me kono. Man fa tuo anko ho. If say nam so metimi atwa trosa ato me so. Ma dwene no wo akire kakra chen enioma no wo moye no. Enti wo kira mo atwa trosa wo baa no wo tutuo. Na tuo no police ne che me na me ye tuo ne dan. Me moamoa hyemboto mo ma hu. Nani nyina aka ho ayetro mom ye fanto nchen. It's just to distract people. Kwame, I went there with my bare hands. Okay. I went there to fight for the liberation of my people. And etuo ntwa chena omopa ombabo mie kumia maadia chekura no me say saa ye beto ba ye buru nkrofo nnua ye ma 500 Ghana ni abo nnua ye ma 2000 ni abo etuo betwa constituency nim. If a constituency ye victorious constituency na free baby na bedu baby se na mekan 1992 Kwame anya so obai ba ekran so wo ye bibia bo MPP no constituency ni mu 1992 Commander J Graphics and na ye member of parliament for the constituency because he boycotted election sombekaya NDC fo nya ye obi ahoden a wode hye mu kyerematen and 1996 oba be J tumi no efri NDC se ma ye kyerematen ni President Kufuor in 1996 obekaya ye constituency na ye the deciding factor of Ghanaian elections. Ye just suma me be bronco for papa o machi constituency nim. Na wo papa na ni ho. Na ti Agricans me di wa hinie. Enkrofo ye bo wo papa na wo ba ye waka obi out to them. Say idea so say na nasafo kantanka o ye former chairman wo bia ni ho ade na adwene ye bibia. Ana omu nyina agi atum say okay. Say me no ka say obey ba ye kyerematen e be boa ye. 1996 when the President Kufuor vote difference was 2000 in favor of President Kufuor. Wa ye adwuma hoden so di wodo pepa e ma manfo ni close gap mano. By 2000 election no close gap need to 700 vote difference. Tienio. Emma 2004 Henrich ye ne papa yi kam so obi the macho member. Wo ba ye Henrich wo ho. Wo the macho member tata Henrich wo constituency nim and they make us say Henrich awu. But mo ni masemu ni masemu. Henrich be ye adwuma den from 2004. Etimi close the 700 gap between one President Kufuor and BT President Kufuor by 300 votes in 2004. If say MPD, wona anya bie no ama presidential candidate bi. Emma 2008, Henrich ne President Kufuor o BT Kufuor by almost 2000 difference. 2012, Henrich BT President Kufuor. Said the maker said that be an we member of parliament. Wona anya bie. Dada bana na akuya yi woti abrochire ani ye party card e de Sunday no onim ba bia kokoti asua funfuni kura wo onim ba bia no besuke na mo so wo efse na ne papa ne nanan kansa buadu ana oso ofiri wi amoase enso omfiri ho ne ba no o nanan kansa buadu obi amfiri wi amoase wo mu wie ye no ani ye de party card ibra wa abrochire na abaye 6 months to election ne be bro manfo ni nua gi tumi mawo Eddie Macho Me Tata Henrich. Ye no 13 June 2016. Tienye Kwame. Ahane ma de na wo mo ye constituency ni mu ye hu pa. Say ye in 2016. No 6 months to election. Wono ye to abama na owini we ya na. Wo mo ye dwumfo man se Matena MP. On de otuma na no akwo na mse wo ma monye sa. Wo se da bi sa na tintie be kan sa. Enti wo mo wie ya no okwo ye kwaye de obe ya wanye campaign. Enso wanye campaign na madwuma pa na Henrich ayenti wo BT Akufo by 500 votes enya 41694 Akufo nya a little over 41100 and something with a difference of 500 yede 2 minutes share wono ankasa nsa in 4 years the man de ne yehu an ntimi simi se BMPP no e constituency wono wono anadwuma 4 years no koye ya register new voters aka ho nipa foforo abegumu no wonim so wantimi amfa one single vote an kan vote ho Emma President Akufo Addo free crime ebe fa vote free 41000 do almost 43000 na baba wa yi chanti maka sabi oni chen ate wo mamponkwam wo tesa na chief from 41694 no na 41111 na Akufo Addo movie to almost 43
enya so omo to ma Akufo Addo ne krom kotena fie sai bia ye nto abakeke wo mo de ho abufuo ababae ho abufuo kotoma Asafo Duku Emma Asafo Duku movie a win vote from 10,000 to 12,000 it's a 2,000 to ma Akufo Addo no man to ma no kotoma NDC wasa ko second one ba ya kwa me say me no ka say yeah na watimi atia free 41,111 na wonya no ene nam 33,000 me no ka say Emma NDC ni no omde na be ye MC Evans Satam no nya MC wonu be movie or vote from a year 12,000 to 15,000 almost for the first time in the history of the constituency kwame ya je to me free commander graphics ensem me na nko na atimi movie vote no ama NDC for movie from 19% to 30% in the constituency it's MPP mutina say na mo koyes yenya affirmative action yemmo ma ho ban yenye say ye o bone ho ban so o ma city ye lusu adanse so kwa de ye lusu no busi ya wanchi city ne ye lusu the traditional city ni nyina ye lusu ni nyina na no ayi chema asedun katia wo be gina wo so waje traditional city ni nyina aka Victor Usu de no ampani ampa nso si de ababa wai koso ye de wo yi ni ye pa manfo asum na no muhunu video papa ohini mua patron chairman of patron one mabontin wo husu trosa ya ne sa dia constituency ye be lusu anotin mani abrese da bi ye be sebi sa constituency no okay. So these are the pertinent issues going on in the constituency which the party edu achire letter ba ya obugu so se ma nkwa ye de me ya nhwe mi ni adia ka party no aminim runtumi eno kura chi wasa akoso enkrofo in ko be ma kwa me ya sanse mu ya okay so now party is saying after so muka do mo twem no has there been meetings bia a chope koso achire see ya babegwie anum radio so ani akopati wachire no like national national frame crofo koi electoral affairs committee that's right Evans ni makone ne crofo transe omko ya chocho urofo Patrick Yabo amamo nyina transe bi yes le usu ni adom transe omo de omo report ko yedi achire yensanka report no na emom steering committee final decision is a constituency no yetwam abana de omo che say void have an issue from the onset na it ought not to have happened so yetwam na yetwam na still no dadaba na nakuya da so frɛ nkrofo no ombe pa che na anu ya say still omo constituency executives yede yetwan ye so omo adi nkomo bi say ombe pe kwan be fa so omba beto region ni bi na say a validate omo elections no ensi china ene omo sa amra mahwe ho at the region so omo ka don beto ba bi hia ho me ne bia me ko support Koka amra wi me ko be I support Koka papa okay wo fa kokofu ye me wo fa but Koka na me support no e so fa kokofu wo ba America ne mbedi nkomo bi na nkomo ni nyina nse no wo pe general secretary eno na me hwese ye be support ade akin ya office de member Ashanti region na eye me hu se wan hwe ya won se na ofa pe vice president wanya no ba general secretary ana hono so eye hu kakra no ba region wan hwe no ofa ye Germany sisi obekọ assemblyman me mpensa me ana mo ofa no we blow panel what trade out of Vegas I know over we are on you there over yesere na baby adure de e Koka de na nso yemra me constituency ne meka ho ase ba wo ankasa e constituency de ye wo honom unhu se duru baby a waso eden and free me ma me ba wo se commission bi baba fa wo ho sa de be sisi e be chewa bro ene ade yin Prophet Roja de me ba o de me ba mintie Prophet Roja me ba mintie ne ka 2028 ni picture e be ba ballot papers obeba be pre MP na okon na eda na anim no ono ne ye David ana oni Goliath ekọ akọkọ aye Okatakyire Afrifa asem na America minim se Okatakyire Afrifa nya obi aka asem a wagidie na no de opa won tenase na onfa nyansa asem atutu nyamesem we ameba be ka ho efuna akonwa wo bro no ne mpotamu a ofiri na de omni yese oyi ni ti a ni ti mupo ne se obekon okon na wagye ne manfo ti asem ni yo edu ma firi nkwaso mu menka ne sa na okon na eda nanim ne nye MP kon esan se okon na edikan na obekọ edi ne bekọ akobura parliament house
obekọ kon atoshumi no de besa de na ko the same house obekọ de atoshumi inside de bekọ the same house de atoshum na obefura konwa bi na sa konwa na eda brante ya America na ho asem anim no bonwuma e bata ho na so chen abrosan wan hwe na didiem ni nsu no mu yia hwe ene date yes osofo ene 24th enra ye 23rd yakoye chimienu e beba binya 21st on the 21st of this month abrantie na nishu ade hunu mu de American sanity oso da ye wo pani bi ma ne ka kire ne se ahiniye we da wanim na ahiniye na da wanim no ne ti na ni ne onim se ye hunamu ahiniye bara ahiniye na da wanim no ye de ade a enwo be ka wa no abosome miensa ansa ne ye de wa tena ahiniye ne so 3 months to say 2028 yanko 27 no ti o nti an record because me be say me no ye video na da wo na wiase nyina hu na da ache wo ekofa aba no afrem ya tena na obisa abrante ni be yi ni ti ni picture say be da ballot paper so ye beto aba de ni picture urada kam aba na ye to na eye David ani Goliath na sa abrante be kwa akopre okokopre nkunimdie na di anemudi omni ye say nkunimdie na ye ne dia 3 months to enkunimdie no nyame anka no hono anhwe na didie mu yia yetigana ha obitually eda homa no. Okay, enti otisanse wo ankasa mamisa, do you believe in prophecies? Oh, I'm sir Prophet Roja asem no kan no me won say o kan so say menye eye enkomhye di semuni tell me bisa osara na no kore ne senya sa na tie na me bu ne so ye sofo na me bu ne so ye difo nso na no kore se won say me ne odifo bi kontokwa na ye wode na di sem ni hwehwura adasan no na mempe na nyese menye di semuni menye di semuni de tina menye di semuni meji dipa na mpani ampa so nsem no kan ye no ene me nsem nyina si su pepepe efri say na nan kan sa bodu tiwe me na me wo no in fact say kura me hwe no nya me boy me na me ka amamfo na ntiase ye ka amamra ni amane enye normal sere huni na wono no wokase wo yotumfo wofa na da bia wo de bone otumfo wofa na eba no na na fiase wa ko bia mpem ni nuanom no otoso sei wonka ho na de ntie bia ba fra hu otumfo wofa ene se ebia wo ye yukuni ni aka kure na anu nso akodi nkomo bi basa se na menye yukuni na eno kwa de meba ho na wono no wayese so e wo bible mu if se so no nyankopon na di Israel fo hye ne nsa sa memman ni ehwe omo so sika me de bia kan ho se de wodi bia kan na nkan se bodo ho no ye nyina wodi bia ma na fe duru ba bia na so no nioma wodi ye Israel fo no bibi basa wo bu Israel fo se de na nkan se bodo Nebukadnezar sam no a ana nyankopon ye se ene Samuel nko eye Jessifie no oduru Jessifia se be ya bo se me jinkom shedi no menim bible mpa wo chika kraka ze menim bible me wo se wo preach kwame no wokas wonko Jessifie no ko Jessifia ne mana kasifo na wom no madi ye nya no no ohwe wo hia de wono te eye sere so ni ade no no de na ko hye na ni monyama maso ahunu se me ni nyame a me de wo esi ho se hwa aguna hwewia mo asefo so as a year member of parliament papa any patron eti say ye ya Prophet Roja hunu sampani ampa no ekon bi a meyi miti no eye na na kyese wo ye edifo no a no kure ede wo manum no ebi no no nyasa menye nkomhye di papa okay Matthias here na ade na wote sa asemu we say no ebi one for phone cram friend no am friend Prophet Roja and say bia papa and I the prophet Matthias what can say so what is the solution oh no kure ne say na ye hwe mani isi ni jisi esije e jisi ehwe me no no yi say ahwe wi dia say esi ba no no kure ne say me reach out that's right me ne bedi nkomo na ejade o akiri bia me wo se second one bi zo on that like crowd they leave it to me so brother be handle hona ma na me ama organize meeting na ne na share okay I think me ne be share nye bibia bro so me ne be share me edi so so ni so hu hia me me hu hia o say jadachi me ne mu ane of course ye dimba bia share free no correct dia ba be dru aha no correct na se wa brank wada o memre and anu ma me frɛ me obi a ya bo ba ene nam radio ni TV so na wo hwɛ bi wo frɛ me anu asere wo sere wi wo ye kwa me nto nyi wa ho me kakra me ma me o akosu abene wa
na ye na anka za boadu akodi nkomuhunu e wo radio so kwame adanya kadechi Afrifa no kura won free constituency let me be say constituency wan kasa who free ho because that was my next question who free constituency ho me free what people a me kire mase yeye na me tie me ka yesi ya mamenka SDA fo e won potamu ho nyina da say ya tanodumase o say ya kuna o say ya aguna o so omukotie o mabakosamu a ye frɛ papa bi sofo mantukwa me nana ne sofo mantukwa etine so obi SDA wo sampotamu a sofo mantukwa ne kofa SDA ne ba mpotamu ho e ma yenya SDA wo ya aguna wiamu ase ne mpotamu me nana ni mpompa no kwa me wodi wanyine kakra no ani afie frɛ papa bi ken onyina okay onyina ban mpanimfo no etie me ne de ayi kaka kumo ne ike nyame ene Lord Bob ko kino nyina na kwa me nkruma be ko ba bia odi ka ma ne dika koye concert ni ade nwom ahomansia me na na ebo obusa patomas ona tete no me na nimpo ono na konwa oya yokohene wa agona ono na konwa ana mekua bi so ni tuwo me na ne yakoto ayesie na agona yakoto na wo afieja no one chiame ya poku free eya agona ebu na wakatem eya 1932 ekọ bomfa ekodoye wo mkọ na mkọ wo me na afia tudro ma afia tudro ubisa Mr. Alpha any ideas na afia tudro no ya yokohema wa agona me na no ya yokohema wa agona afia tudro na wo akosu abene wa ne bakrope a wo ni wiase ana akosu abene wa wo me afia tudro afia jao ya poku chiame ayi me na oyikọ mani ya kotom nyina wo mu wu ya wo mu gu agona eti na agona no amemfiri ene de be na se sankomo ni de be dia mempo de constitution ne se so obitina baby a certain years preceding the election under article 94 the eligibility criteria for standing for MP obetimi a stand na sankomo ni be dia wo na ganza boadu yi medical ga se wo mfiri constituency ofisa wo papa na free constituency wo papa ne former wiamuase hene okribi eti wanka sanso wo mfiri ho na wabeji wiamuase akanten so ana edwomfo ma no so eya na wo modalen bodo nsa kan mu na mo di konkonse mi na mo yese na ne ba no kura no ne yiri leader ne nya ne ba na so da bi no kura de mamu fa nkanse na mo se so ya jami anka kakra na mo se sa na mo se okay yam fa ne mpo se ne yiri leader na ne ba se ne yiri leader na ne ba sabi o ma me leader free eye kofiase na kofiase na traditionally eka agona ho nanso administratively in terms of the constituency kofiase kamampo ho eti neba no na nankansa boadu obia no free constituency ni mu na constituency ni yede abetwempena wo mfie ho be mfie du mienu 12 years wo ba wo say Henrich anu ye member of parliament wo wako 12 years na GSS de ye kono premiersa uko GSS 1 GSS 2 GSS 3 no obi nso abeje ko SS na nankansa boadu asmo ko ka che delegate ni o na SS nso ye increasing ko 4 years edi waba wako SS1 4 years SS2 8 years SS3 ko wodi ose chinchina abechebo umu obi a mobi na sabio abanu ade bo Henrich emya pamono no ukasi ya totwene ya nto antwene de she kresi mu tweo edi say ya Henrich di 3 year terms ya wo ba be gina bipua esore soro eka kire Henrich say Henrich ya sapia me wakotere tem me na ese ka me DMP na manko school ntime de me ba be tu say no ka kire Henrich okay yasu ya ka kire na nankansa boadu se wo no ba ni nyina no mumfiri constituency ni ne ye de constituency ni fam wo if se to media ba bia nipa di tum se afa to nsi ana ye de si ye de to mi afam wo ne ye de to mi ne fam wo de bobo yasum wo de buru enua afi bia mfie na bia wo ba gi to mi a se oba na ye adwuma ko ka kire manfo no se we na me ba no aye monto aba ma no da bi won do anya ne sa wo no de aba no de pa da be ni bodua besi ho wo gi sika no aburu nua hwanyi no na afu we so omo ye ne dwomfo ma no wom so so mba buru ni nua papa na msi adai wom so da bi se wo ba no kwame wo ba ye no ano se MPC bi ya sapia 2008 ye ko opposition wo hwe party no to 2012 esa hwe party no opposition 2016 wo be wura ban mu amenanya kakra de atafria na odimirika de sika ne macho men be tu no wo ba no wo ba ye wan hunu opposition da wo ba ya no koje eye a deputy minister of Rose and no kwan ya wo constituency ni move from Yaguna to Wiamuase town Rose nyina yesesa ma papa ese ye and anu yeso so akoto Maybach ma president Kufuor e kwan ya de ma from Aguna to Wiamuase to Maybach 10
etuto me back ba kokochi obi na de contract kwa mtam kotie wonim se wonya contract in free no nti wa ma ne me back ni bi meboa ni ama o contract yasa ama o tumi bio second term ana ade obayi wura mu deputy minister of foreign affairs eno so wa mre ehun sike ba ye na de wo ba o mebo akiri me hu ye ka ba se contract ni konya bio na ho fa so e ba ye ni constituency ni monye kakra onye wo wanye no akiri nyina no no asa ba no be mo 500 Ghana cedi no aburo mu nua se mo anto ama me ba ena no wogina radio so ka se ayi me ba ye nyina no me ba ne ba ye me dine ye dia ye party office na oka asasem no it shows how bad me nana no as a leader if say so be di constituency anim for 12 years na constituency ni party officer wo papa fie and ye dia party officer how bad a leader are you ewa abra ya sapia Henry to asase to ho wo ba ye 12 years ni ento blog ba kokura wo so na wo say ko dwo no mo samra ne say wo de ufie na ye party office no bi aso it is na oba ni lusu ufie no de ko na party no lusu party ni office wo because constituency woni office woni office na no na kan say boadu de na o se ni fie no de aye party office it shows how bad a leader your me baba in for me na kan so okay na wo busa say ye dan ne koye me ba ne no kran so ye me bampre no amamra ni amane ne ye ka obi antimi to amamra ni amane ntwene na kwasi boadu ti woyi onye man hene me to me yire ni agona man hema agona man hema sabio ye wuro tumfo se tutu am bom mu anuma ne maame ni agona man hema ne maame ni mpompa e se konfa no chena ne maame no saa na eye mampon hene awisia hene papa bi mampon ono so maame no na wo bu na nkuraza man hene wo hunu mi ajapa na ho tsai obiri konfa no che buache oba na anu meba bubro na no na man hene ye memema na wo nya man hene a sabio wo ye mena na kura nana ana asa de kofa baabi no sa besia kwame ne papa ne GPRTU national chairman babu drobosomfo owura ni makubrensiama a wote konfa no chebosuma no ubusa amamra ni amanie mu a me na me wo babu drobosomfo ediza papa ne babu drobosomfo na me na me wo no onya me nana yakọ kan we ya osimbu afu yatimi tubi na hwiama no all right Mate Afrifa Mate tell Okatakyire I said me say fun and tuma mebo media no. The elephant deserves better. Enough of the self-aggrandizement by few individuals. Yes. Bantama NPP constituency chairman no. Why Fifi? Kono na no gi ehwe Womba show. As if I na hono menuanu mienu na ho se fi no. Ene asenso. Na asenso ade ne mfa kwam Me de wo ye menua na odi nsem hu na. Ade no asenso ye ekofa ye hospital ade be betwa ho no. Nyansa bi anim. Mum ya nchechire party ni ye. Waso manfo ni yakomo. Udu na manfo no sisi ye mpewo a. Kone kofie koda. Memi tiai ebu okura mekontokwa metimi akon awie na manfo no ayi free. Nanso ebedu be manfo no se wo kura ne yempese odi ani if say Western Churchill 1939 Adolf Hitler sorry ya wo be ku England for Western Churchill ne sorry ye ani Adolf this year ni emo pamu Adolf unim wako ama nipa na wie by 45 sank ye so ni mu bona mo unim do me ye edusi ekoto abom so mo mpa Western Churchill no mpamo no it took 6 years and sana wo mo tena so no ye Western wa ma ye wo etibu okwa na me mekwa mo wie ye ombenya omu freedom yi no omu se yempe katachi nya obi o yeah na jamado omu ase but I want the people to have free thinking free mind no duabo no ya chiwatum no ya power sum no omu fanto abanyi wo mu leader okay nipa be questions be concerns be and amount for areas where me person me use just about 10 minutes now me activate phone lines and ni titro kwa constituency for 80 ne adopay wa mo be free impotemu aguna we amwase and those areas ni nyina no e be me depa obobokro na ya ne me depa o omubo mambio obu bonkro no I work on make us say ubusa me na no kra wonim nkro no na kuna
Tanodumase, Aguna, Asamai, that's right. Akrofonso, Jamase, Bipua, Wiamuase, right. Bedmase, Afamaso, Kena, Mosu, Funfuni, Dama, Kokotia, Nobesu, and anyone in our constituency, no. Franco, the Funfuni Grand Kuro, Funfuni, and Gonya, some more. Why Monita, one for some go. Nadia Koya, and say, me call America, say me call Serenco for see me to show my. Now, him say, me buy me to show wagona on record. Yeah. Anna Mabua, Samai for Momo water project, first one. Amama Sabua Momanya, another water project. Kuna water project, Mabua Momaya, Amako 2 new water for Jamasi for. Na Obama constituency wa the most deprived areas funfuni da banko kotiesua. So when I was giving the speech at that moment and I was mentioning the towns in my constituency, they subconsciously just slipped in. It slipped in. Na no sabio metwe momfa mo common fan de mame. Me nkwaji sika bi nkodi. Na me ebona mabomu di na enum so anya twan na mo twan se aja mo be frɛ. Na assemblyman okoye saade no. Ono so opɛ Mavis Nkansa Boadu. Na menuano no wanya papa de enso menuano wo so pe Mavis na me hunu ye ka ba ya wo be gu Okatakyire ni mu ase no na se ka mo mutu nsuo ni bi wo ho e so mo anu mu asem se nsuo ho dia den wo ho nya asem keto nsuo ho dia den na ya assemblyman obunfui Okatakyire no ono onye was MP no a wanye wo hwe no ana obo akufo no. Okay, mami answer me ba phone lines no me ba o kobna bubi answer wabodam woni nimisa wasem ade dia asema kwabna nimisa woni kwabna de ya tese wona no na say me say any video bi no kan adwen the chewa wonu se no boni no funny muka kroti we over the bar kwabna me they okay over the bar opa me modua over the bar okay so me nuano no my senior brother and all the things I said about him I just for the fun of it. Let me state this on record. Me ne kwabna any problem bia na ekwan fa so a obeka ye ono abeye video bi se mo pese me ni menua Okatakyire nkoko na mo muto mo ni munua no mo ekoko ntokwa me hunu de ye 2 minutes MC ya so ka sa no mo yese so mbem na appointment o mo de ne koto ba bi obe print paper printing press ono so no ope juicy position nya se ope juicy position o akaka se ono nua Okatakyire nko no odan ani no de ba me ma me pam but Kwabna still remains my godfather in the media because on the media here makono said what's in a microphone that you'll be rolling the tongue the akasaniade. So regardless of all the nonsense he's saying about me, it will not change how I respect him or how much I love him. It won't change it. Phone lines activated. We bet to be afraid no about Miss Srow. So who knew from in the area where I'm free. Who free that back Aguna whoa area where I'm free Miss Good morning. Hello, good morning. Good morning. So, I don't pay free Udi. I afraid my Japan do not frame a foco dollar because if you kuna cotes. Kuna cotes and pa or the cotes not to know. Yentiwe. I don't pay the Okatakyire can in iron because me matana be quasipen. The quasi so constitutional. Nana, I Nanan Council Board say do say a betwaba and no my hour yen or constituency and yet. Yes, we are born by Okatakyire eternity. Omla, Obaso, a better man. Said a bear, your constituency as in some. Okay. Mate, Medasi, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Sorry, who can say who fits up with them or my friend? But me, they make sure say, Okatakyire, or me guy, na me fefi akra. Then you never say, well, MVP more. Oh, your guy. Oh, you're my guy. Okatakyire, me guy. Me penasem raw. Mate, Medasi. Good morning. Good morning. Yes, sir. Your favorite Kwame Opon, Miss me free boy. Okay, meet you. But Okatakyire ka kwan ho asem bi na ma me chairman jere kakra. Na unim se constituency num no. Obi anim se na Nkansa Boadu no ankasa na di sika ye kwan ni nyina. Ene Okatakyire kasa na mahunu se emse se ye de man as a contract. Ho nti aman kropo wo ne mugidie se on na di sika ye kwan ye wo constituency num nyina. To kan se na to kan wo se say contract. So nti ne ma bi wo ha ya mo mani pa hunu na aboae. Okay. Mate, me da say wabaso be good morning.
Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Benny Udina Mitio, maybe I'm from fee. You're from a friend. Afrifa. Okay, Mitio. Okatakyire, Bona Paso Pana. Make a session in Christ, no man at Bamubu. Any park who drove for our monsieur, dear. I say, ni him MPP. Oban one year, into one component near the alternative home, no number from. Okay, Mate, Medasi, good morning. Good morning. Yes, sir. But I make a free that my Nana Sabian and Nana comfort my commissar. Okay, Mate. Dear, you have a macatachi intro ABN. Kura Trudona, Okatakyire Ekan. Sabio, Mr. Timampo, Kakara. Last 4 years, Omoto Abano, the same thing. And I can't about you about Mampoa, Ebayama, current MPFN, honorable Kwakuan Plechum Sapon, or this Kanamawa, not the Bujiato, or no Bujia, also. So when you in your order, you Bunepa, because me are Asantini, me or this shepherd of me Bunanan cancer body power by side behavior and winning money. Yes, sir, Winyai. Now, ma fairness, Emra Abatwin, Medawasi. Medawon so I say, good morning, Miss Ofra, no way, Jinaso. Nanka, Abuame, Kakrebi na area. Good morning. Good morning, boss. Yes, sir. Penny Udina Mintioe. Friend me, even on Kasafi Techiman. Techiman. That's right. Kamesimun Kau. Boss, you encounter about this row, Mammy Chama Drinkaka. Katachi FIFA, honestly speaking, you're legion in Commodium or Adrian Pap, a mass and minor. Politics. That's the content of what the person is saying. The Pano Adrian Pamaya, a boy in the first most one say, me took on a class and Timamo Betanaho. Indicate I've been listening to you for a very long time. Or when you study who amassing as Antimano, to say, you're fired on maternity. Mati, may I say, good morning. Good morning. Yes, sir. Yes, sir. Your friend will be because of the Agora Mercy. Said ye, Okatakyire Edinkai, Alcasa and Leno. In fact, in Kofobisi here on more constituency. Now, Dokan Yanano, the air Cassie sweat and Ukraine say, last 4 years, the same thing about probably years slide. Oh, that gets Libya, this can of Bugia, or more Bugia. Now, as they say, me woman say, a man for a Bumiano. Now, a man for so a Dano Kaka was for. There's a strepa, not a muso. Okay. It is, and then, Okatakyire is equal Okudeno. Yes, you dream for me, man. You dream for a man, you dream for me, man, as a beginner as a tree. You dream for me, Yadana. You dream for me. Dream for me, Master Yadano. Mate, Medasi, good morning. Good morning. Yes, sir. Kwame, Penny. Penny, me tell you, didn't baby our friend me fee. Your friend, Emmanuel, make a free no be suit. Yo, me too. Okatakyire, I am at the pass and Machi Okatakyire Enka. Incidents, you see, na Yentenka. Na Yatsenka, Miyama Dim Lawson. A hodie, station, Michelle Debia. Okatakyire Yatanachi, na Kukudruno, on Fanko, Emma, and Mebuno. Ya, yes, we eba. Yes, Yatanachi will be BM. Yatanachi pa, the oye biano. Ye bonabaso, Uncle Sonia. No be anti-minia day, Nano. And she Mati, Medasi, I'm in for 2, I mean, hanging all. Good morning. Good morning, Dr. and yes, sir. Penny Udina Fee, never to your family, Mike, make us a free taking mine. Okay. Never to Kakabaka in Yakataki, said, Celia, the donor Bonabasono, Ghana, a domani at time would or front Kakate. Katakyire Etnabufa, the trace, the Nina,
ye Flimantemu Bako and a double brow Kumasia for the Edge. Yamedina do it. Yes, Rano said, Mana Bamumi, on sending home cry. Yes, I let you on pipe boom. Yamaka upon will be a minister, a Babamo and Sana, and Patia Foye, John Bassomy. Mamma, we in chat for Memfa Cornibio. Good morning. Good morning. Yes, sir. Penny Udina, Mintio. I shall refer me over in Katafi before. Okay, before. Okay. Me too. Yeah, okay, Ekanin and I, and a correct. Man, that is see and tell constituency, I see. And a old boy, intimate cafe, even said, Uchamkana in Sukabuna Kawa, which me bo. Road from Paguna to Amwase, a quino, initial and say, what you say or be a quino. I'm up to now, a quina, so I sell quino for. Just a book kind can the car cry say, how do you say, can I don't go back a crown to see the book? Okay. Mati, me da say, first your mommy, na Prophet Samuel Labijima. What's his name? Godfather. Or say, Bantama chairman. And I feel Okatakyire Afrifa nyina and ma. They are all church members. Enti men kan kire omu nyina se omu nyina kom wakwanto omu yam. Na nyame akon mu kwa omu dada. Nyame akon mu kwa ama omu dada. Enti men fanchi aso nkoso ma na men misa o se okon no etesei. One day me papa be hwe mo hospital. One day obeba. Oba be hwe mo hospital na nyame chia me chia na no pay. Se be na be hunu se meji adifo di no. Me ni nyame chia me se bi ye bompa ye wo chire kakrakra. Wonderful. Na Prophet Roja nso nyame anim no kure ni maje na di so ye nyame nipa. Oye nyame difo. That's right. It's me free ha kwan bia so no. Messi memo hia no. Kwa me ne be hia. Na wo kan wo bi ye so free bipua. Yeah. Mumusa bipua fo se na nakwasi boadu so wo twam no obi atobo abona ka ho wonim so oso jafo ba kuro nim ba bo mumrante anyina da na nko asum se de ya mfa antina etimesere na kwame ade no ne kuro ne se wonhwe tango menim se na nakwasi boadu na edi MP no se ne bawo na me hu ye nka MP de asemasu constituency ye penkrofo afra mu wo radio so mo ma be ka wo masem MP no antimi anka se ogisi yakofra ne papa dada na busa MP no dia na ayuba ma o se daddy say MP be share delegate na je yakotuatua sika bodua ya MP ntimi share delegate just daddy say na daddy abebodua na we need somebody with the mind of his or her own to lead us. We are not in for this dada mama kind of thing. I have a surprise this morning on the phone line. Now it is a oh yeah. Me who you? Bachelor for our line so. Bachelor for Uriasi Otio. Bachelor for Uriasi Otio. Okatakyire kwa me Afrifa. Gwaja for who ba mu mam gagre ni ho. Mate na me ma yakol so. Na meso se akuwe mini Okatakyire okaya me na mshase na o de ma mencha losin TV atifu nyina na on se ye so ko te nipa bi no kwa buza se nre ye den enye nde Okatakyire de ya o yi e sha ati ache akai 2015 2016 na de dia tum se obi abetra parties no ai ka bi en kan bi de open na wo ye enunti mo me hwe ni ntu papa yase na ye ntu na se a ni hwe ni mfifi na mata ho ba ho a obedi party ni bone eja yesi bejan fo kasa do na eja ye de fa wan se ta we kura na nyama ni ku bi mtie pe bi mfa ye ho nkodom but meti di mini ana se pa di okom no meti ase do you obi okobi mu da yase and I'm telling you say that very constituency and internal elections kwa no yesa national elections utimba polling station we monche na mono we munko ni sei we mun pamu ni sei dijumo odi wo ha no memo Okatakyire so anim na ho e wo EC officers omo ho
say onom de dit adwuma no me de me sene den na maka tell ne say akunwe nya de da fom omia nani de say papa ne si achi ba na nkata no o nsawam enti wona aka eche ni de mata ho obetim de say ka poli apampan ya to agu amano se bia ye nya atamfo ye nuanom se be okwasia no se de mionko ye ne me se bi mpredia san yakwa akobo Okatakyire kwa me Afrifa na me ka se me ndi tinti me de enhame a se me nunu me ho na me se fite so no Okatakyire so mu ni bie mu a baba ba chamfo so se me fu be krofo constituency wa ofiri ne so okọ mo so e se fan sa ye ya dia ya se mi hia eti me fan se ya manuni asem fan se ye Ghana ni asem fan se democracy asem nyina muntu mu fa mani ni akire ni nti asem we pu matibre na ko ba se bo biti ne constituency firi ni kuro mo ka de sabe constitution man kwa se zoka e ma no kwan ku se so odom na obi tranchen kasa media me so wa chere mera bi enu nti me mpene yo me media me de mera be chem sma me de me pa me nyom ye nyina ni akire okay na ye chere if Okatakyire baba me so nti nyina mfi anu ntum mati achemfo ba ye na papa na oto yo hene o ye no ye nka sentia enya de papa achemfo me da se anopai me bre na tia bintima me fam tia unu ase odo ase pa no pai men can be me bechamfo say ya na bechamfo dwane free party nim na obahwa ne ye kan bibi say Okatakyire no kura MPP form penasem hwan ne MPP ye nyina ye MPP for sabi o mo matimi anya positions of leadership no they fought for wherever they sat at this moment. It's me Okatakyire. I don't wake up in the morning seeking validation. Say, obi me myself before say me fighting for what is right. Na me hunu say me nuanu bebre yes me call independent ni ade. Me kan me nesi subio. Yem free party ni mu enne. Yem free party ni mu china. Wo china ekchika ho. Constituency ni obi dia. Ye ne ne di besia ni. The only time wa meba ebeye madwen say minko independent when I know say ye be lose seat in to NDC dia and ye said ye Joe say usu ye in 2008 now for me now so ye in 2008 me amesi for my fechiro na maji ade na sa dia bro mo say be ko NDC pa dia be ba yo me mo dia mo no so kase me free party mo na free tira na ve na mo di Kennedy dia be so o ye betiti wo mo ye da ro ka Debi say Kennedy Asanka de Boyosi Boyosi o se me ka jo adwa prebi o so constituency with asaman o so wunti obeto fantastic na yi o classmate baako 2005 moba General Sergeant Serkisi o se me ka aminu anu no o se no the same dormitory okay mama kwa osomna si Okatakyire ame we dey ya shase we dey ye Okatakyire prophet Roja so wontwam mame na obetwa already anode obetwa me be din komo we ye meka say the beginning of niema bebre be ba wo kasafidie so you know I support you and I support you very well. Medasi brother. I wish Senka, but still me in Kreska in Akrano, in send me printed t-shirt be 500 and the which be a kakra. We will all support. Thank you see, when who say one in the media space, two munina mo that level no na penin what you pijan who do that place na ya na animonyam she no correct ya na ma penin for so say ah mabuno no ebi no ho betimi ayo enti enya gide wo mu enti we support you we will encourage you say me the Okatakyire I've been telling my guys that maybe you don't know Okatakyire but if you know Okatakyire what has happened Africa never seen a day. Oh yeah. Emuna bambako bako say. Never seen a day. Pa ena I say Naja tano no dane be bi no akwa nyane no. Afedi jatara fe na dia ba no so. Yebesi. Yebesi. Sara ye. Sugar kra no asakwa. Karaje yanto abama eyekuka. Chairman. Ne yankoto abama boache jako. Chairman. Na party ni discipline emrem right wadaruma medasi Medasi pa nyame nshira okay yeah sorry I see buama